Talo falava o talafou mai le si ufofongo le lau moai Wellington e mo le nei tae o le aso tolu o ke topa lua fe lua faa. E fitu se fulupasene ua si iti ai le tau mo paka taavale i a New Zealand atoa ma ua tula ai mai ai se fesili o mawhaiona alo ese tangata mai le tutongi ina o ia paka. Ua si itia mawalunga tau o paka mo le taimi mua mai le luas fulutau sanga taluai. O le paka fast fuluta la na maasani o na mawai Wellingtone ua o atu i le fitu se fuluta la. A le sa o le tupe tu uina i masini e tutongi ai le umi o le paka e mawhaiona toi whaupopo i ai le sala pe a ova le taimi e paka ai mai le taimi na tutongi ina mai lata i le se lauta la ia sala o la so mua o ke topana a matafa mamaluina ia tau fou e ia lewa no e mawhai ai ona apili se sala pe a la fo atu peitai e se asea lava sa o se tangata whaatau e ese tau o sala mo paka a pulenga nuu ma paka e umia tu ma oti e pe o le Wilson Parking o paka tu ma oti ono sfulu lima tala i le valu sfulu lima tala le sala pe a o wale taimi e paka ai le taavale peitai ua ia ni fasea i le fea o ia suinga ona a whapea ono lima tala le sala e tutongi ono le ovo le paka i le sefulu minute le supermarketi e matua i le fetau i tele pei ona ta ua e se tangata i lungo le tio New Zealand. Ua ia ni suinga i ngo nisi o a o ngai New Zealand i lungo le porkalame o le Google Maps po whaafanua i lungo upenga ta whailangi mai fōlinga mai o ni whainga tau whaavalea i le lalolangi o le kolisia ne le sone le Nelson College ua whaingoa ina o Yosa High School a o Rathkiel College i Macedone ua whaingoa ina o Hook Tour College of Riskcraft and Sigmatry e ia o ngā maululunga i Hawke's Bay ua suia fo ingoa e tu sa ai malipoti. Na whaalawi loa ia la ata i whawhato New Zealand sa lipoti a fo i le vaenga na tupu i Amerika, Kanata, Hong Kong ma Taiwan i le masina taluai. E le ole taimi mua le ua wha o ngā ingoa wa o ngā mua whainga tau whaavalea i lunga o le Google e mawhai e so se tangata i wha o ngā ina le Google o na sui pe edit senofuanga i lunga o le Google Maps o lo whai e suenga i le matai upu mana fesiringia o ngā lo o afia moni wha matalanga. O se whaale tonu i le au nanga le ofiso fe malanga inga i lunga o le interneti i le po le aso tolu se fulo se te ma amalama le aso mua o ke topa na amata wha mamaluina i tau fo mo visa ua to o tele tangata wha apopoleina o no tupe na whaalu mo le talo sanga ina o visa e tu sai ma se wha matalanga a le fau mo le ofiso fe malanga inga na lo lofi le whai tau wafi o tangata i talo sanga visa ai le iau lia le aso mua o ke topa na amata le vai aso taluai o na fiu isi tangata i tau tu ilunga la tu tarusanga peitai na tele na whaale tonu laina male upenga ta whailangi. Whaalia le whawhautua le Immigration Katie Armstrong o whaafitau li na amata le vai aso taluai o na le toa tele o tangata ilunga o le interneti o lo o tau wivi e tau mawhai e tu ina mai ala tu tarusanga i le immigration o isi na tarusanga mo visa no fo mau i le po la songa fua petusa o le sefulutasi lima iwa i le po na tutongi le lua fe fitu se lau lima sefuluta la ma a whaina ave ese le tau o le visa mai le card i le te ala ititi o le sefulu lua i le vavea o le aso mua o ke topa na tutongi ina le silia ma le lima a feta la mo si itanga fou na amata wha mamaluina i le aso mua o ke topa e le ifa ailoa manino i le ofiso fe malanga inga pe tofia tangata na afia ai. O lo tua iefo ma i le idi le soifua maloloi na New Zealand i le tutongi na ato alauni mo sifi na whai aise malilienga i le sefulu masina taluai i kone karate tu whaatasi mua. O lo ofa anga solo o na soala upule le mata upu ina ua mai au na ave ele asosia forma i la lato mata upu i le ERA na whaalie le whaatonu sini o le uni Sarah Dalton. E lua sefulu pasene le alauni mo sifi e lunga ai o le si itanga o tutongi whaavae e amana ia ile na atu raonga luenga i te tonu le ED. O lo o tele ngese le tutongi na atu ele Health New Zealand o ia alauni mo le tele o fo mai mo le soifua maloloina. Ele italiane le soifua maloloina ina ua fesilingia ele le tio New Zealand. O lo iai nei whana wa o ngai tu uanga o le nei kuata, ai ua langalanga manato nisi o mātua i le taunga tā tele o tau e whaata whawhao i tamaiti a o whianga iai matu uanga. Whaata ita inga e se lau whaasfuru lima tā la le tutongi e o ai se a inga to a wha i le Kelly Tarletons,
valusfulu tala mo le zoo, ma le fasefulu tala mo le tifanga pe a le faatauina ni popcorns po o ni ice kulimi na mo limau se tinailungo le first up. Sa maasani ona totongi le 10 tala 50 sene mo le tangata matua, ai 15 tala 50 sene mo tamaiti le tifanga peitai, ua o atu i le 25 tala 50 sene mo le tangata matua, ai 10 tala 50 sene mo tamaiti e tusai mali poti. E 20 tala mo le ainga to afa e asia le zoo i Aukilani, ono 10 tala mo le zoo i Wellingtone. E telepor kalame manofuanga i mawhaiona faatawhawhawai tamaiti e le aise tupe tutongi e peo mataanga mawhale tusi e yaile te papa i Wellingtone ma le War Memorial i Aukilani. O isi e faatau board games ma isi ta alonga i mawai fale o loa ta i 20 tala e mawhaiona ta aloa i le fale e sefe mai yaile tupe. Ua ia se popo le ngai fō mai ina ua le mawhaiona toi mawafua tests po oso e suenga mo le COVID-19 le ana ngata i le aso 30 Septemba o na mawafua. Na whaalia le whaatonu sili o lea o ngā whaafo mai Dr. Luke Bradford o loo mana na afo mai e awana i o tangata i whainga luenga pe ama mai. Peitai o le aono pe pesi wha mai a mai se le COVID-19 pe a whaapea e le whaia e suenga e iloa ai po o maua le COVID. O le papui pui ua iai nei o le tau o tests pe ona whailoa e Bradford o tests e maua i le whale talavai e maua i le 5 tala po o le 1 tala mana whaamanino i reti le minister o le soifua maloloina e tele atu no ui whawhato New Zealand ua le toi mawafua i tests vangana ai i latou e maua i ngase tu mau maonga a fianga pe a maua i le COVID. O le aso e tapunialo i a ili kamupani a le Winston Pub International i Ruapihu. Sa whaafengalwenga i na ile whaitau se lau o tangata ma le whaitau miliona tā lana maua mai ai mo le tamao a inga. Mo le toa tele o le au whaingalwenga o le kamupani e le na o se ngalwenga na peo se a inga ia i latou o na o le umi na whaingalwenga ai. Whaailoe Zach Ryan i le aso muli o ngalwenga i le aso na amata whaingalwenga i le kamupani i le sful whatau sanga taluai i le whato ai umai le kolisi. Ele i maua se talalata mai le kamupani po le ale tūlanga o le a o ia i le whanua, ona o loo tau sa ilia pese tangata e whaatawina, wangana ai lau papa o loo tutoi le kamupani, ua whaatawina atu i le Nature's Flame e whaaliliu i pailate. E to atasile tangata wa lipotia na maliu ono se mui se fale whitby i porirua i le waweawa na leila. Ua whaamaonia e leo e to atasile tangata wa maliu ai o le isi tangata o loo i le fale mai. E iai foi ma le taifau o pe ai e tusai ma li poti. O loo langolango ina e leo le ainga ua afia ma whaau au su e suenga i le mafua anga o le mu. I ta alonga, na manuma lole awa le Rose a Engelani i le sewa Ferns a New Zealand, i le lata alonga lona lua mo le taamilusanga o le Tiny Jameson Trophy, sa whaia le faleta alo a le Te Raupara Arena i Porirua i le afia na nafi. Na manuma lole awa New Zealand i ai e tolu i le kuata mua, ma aisilia i le ai e tasi ina watale a whale ta alonga. Peitai, na toi tuli e Engelani ai, ma aisilia ai i ai ono, ma manuma alo ai. Na whaalia le kapiteni a le sewa Ferns, Amelia Rain e kena sio e televaenga e mo o mia o na whaalelea sa whaale tonu aila lato ta alo. O le ta alonga lona tolu e whaialea i Invercargill i le aso saa, ma o le afa awhai leo na ta alo awe lua i le aayo Invercargill. Tala fōwia mai le si ufafongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae au.